Pozdrav dragi ljudi! Ja sam Petra. Ja sam Maja i dobrodošli u... I tako, mjesec horora je došao i prošao, te se sada vraćamo staroj rutini, barem do Božića. A s obzirom da nam slijede zimski mjeseci, zašto ne bismo krenuli u skandinavske krajeve? Naravno, u ovom slučaju skandinavski krajevi su opisani od strane jednog Engleza u njegovoj i općenito britanskoj najslavnijoj drami. Hamlet, danski kraljević. I ne brinite se za spoilere, želimo da ovu dramu sami iskusite, tako da vam nećemo otkriti identitet jedinog preživjelog lika. I sad kada smo obavila standardno upozorenje, možemo nastaviti dalje. Nisam ga još imenom spomenula, ali zato što čak i vrapci na grani znaju da je autor ove drame William Shakespeare. U standardnom videu sada bismo rekle nešto o Billiju, no oni koji su tu s nama još od 9. mjeseca sjetit će se da smo već govorile o gospodinu Shakespeareu kada smo obradile Romea i Juliju, stoga se možemo odmah baciti na dramu. Usporedno s tragedijom Romeo i Julija, koja je jedna od njegovih prvih, Hamlet, danski kraljević, spada među njegove kasnije drame. I nije sigurno kada ju je točno napisao. A da stvar bude još kompliciranija, postoje 3 verzije ove drame. Prva iz 1603, druga iz 1604 i treća iz 1623. Ove zadnje dvije su praktički iste. Jedino što se pretpostavlja da je drugu verziju napisao Shakespeare, a treću neki od gledatelja izvedbe. I za čudo, ta je verzija bila uvrštena u prvu zbirku Shakespeareovih drama. A što se tiče prve, nije samo drugačija, već i nekvalitetna u usporedbi s ostalim verzijama. Tekst je vrlo krut i fali mu ono Shakespeareovsko razbacivanje riječima. Povjesničari vjeruju kako je ovu verziju vjerojatno zapisao jedan od glumaca, ali onaj koji je imao sporednu ulogu, kao Marcel, jer dijelovi teksta u kojima je on prisutan vrlo su detaljni i slični drugim verzijama. Ali zato dijelovi u kojima toga lika nema, ostatak drame su loši. Očito je da je radnja ove drame smještena u Danskoj, a glavni lik je Hamlet koji pokušava ubiti svojeg strica Klaudija jer mu je ubio oca, oženio majku i uzeo prijestolje. Drama se sastoji od 5 činova, te je vjerovatno jedna od Shakespeareovih najduljih drama. Neke kazališne izvedbe su znale trajati po 6 sati. Možeš li to zamisliti? 6 sati gledati čovjeka koji se ne može odlučiti hoće li počiniti ubojstvo ili ne. Doduše, u tih 6 sati predstave smještena je radnja od nekoliko mjeseci. Još jedna razlika naspram Romea i Julije gdje se radnja odvija u roku od 4 do 5 dana. Vidiš što iskustvo čini godinama. Ako se sjećate našeg videa o Romeu i Juliji, znate da smo imale što za reći s obzirom na nerealnost vremena, likova i motiva. Što više česti dvoboj i borbe koji su prisutni u toj drami djelovale su mi kao praznoglava akcija koju danas nalazimo u Michael Bayovim filmovima. Znate, imati akciju radi akcije, ali zato sadržaj i likovi malo pate. A Hamlet je pak nešto sasvim drugo. Već iz prvog čitanja vidi se da ova drama ima slojeve i postavlja vrlo fascinantna i duboka pitanja, koja su otvorena za raspravu. Općenito, Shakespeare se u kasnim tragedijama više bavio temom propasti ljudi zbog karaktera pojedinaca. Osim što su njegove kasne tragedije zapravo prave studije ljudske naravi, morala i ponašanja, Shakespeare bi ponekad u njih ubacio i kritiku društva i politike. Što je bilo izrazito hrabro s obzirom da je živio u vrijeme Tudora. O ovoj dinastiji moglo bi se napraviti nekoliko videa, no u kontekstu današnje teme važno je znati samo sljedeće. Za njihove vladavine nastaje raskol između katolika i protestanata u Engleskoj, a 3 najslavnija Tudora, Henrya VIII, Krvavu Mariju i Elizabetu I, nije bilo pametno naljutiti, jer osim što su imali problem s kontrolom bijesa, voljeli su ga rješavati odrubljivanjem glava. Ukratko, razdoblje i prostor u kojem se Shakespeare našao bilo je kaotično, ispunjeno ratovima, osvajanjima, pošastima i smrću. Ali bez obzira na sve to, on je ipak uspio zadovoljiti i publiku i kraljicu, što se vidi u njegovim dramama. Radnja je u njima najčešće smještena ili daleko u prošlosti ili u stranim zemljama, čime je uspješno zamaskirao tabu teme. Tako je, u njegovim dramama se zapravo može iščitati engleska politička ili društvena situacija.
U Romeo i Juliji, na primjer, nikad se ne naglasi da je tehnički glavni krivac za cijelu situaciju Lorenzo, koji je tajno vjenčao ljubavnike, pa i izmislio cijeli plan lažiranja Julijine smrti. No očito je da je riječ o katoličkom redovniku, jer je radna smještena u Italiji. U Hamletu pak imamo ovu situaciju. Svi se međusobno promatraju i špioniraju. Nema izravnog obračuna, radnja se pokreće kroz spletke, a skoro svi likovi su doušnici. Hamlet koristi predstavu kao izgovor kako bi promatrao Klaudija, koji je pak angažirao Hamletove bivše kolege i Polonija da otkriju je li njegov nečak stvarno lud ili se pravi. Polonije je čak angažirao svoju kćer Ofeliju da zavede Hamleta, nadajući se da će tako otkriti istinu. Svi ovi segmenti čine dramu zabavnom za čitati, a gušt gledati. Međutim, ako uzmemo u obzir da je za vrijeme kraljice Elizabete oformljena prva moderna obavještajna služba u Europi, opremljena s inačicom Jamesa Bonda u diplomatu Francisu Walsinghamu, onda pretjerana špijunaža i startarenje u Hamletu izgleda malo drugačije. Čak je i Shakespeareov suvremenik i kolega Christopher Marlowe bio špijun. Sve je to tako zanimljivo i fascinantno. Ali ne, današnja tema je Hamlet, stoga ćemo tu stati s pričanjima o političkoj situaciji u engleskim Tudorima i špijunima. Kao i s Romeom i Julijom, radnja ove drame publici je već bila poznata, a sve verzije bile su inspirirane skandinavskom sagom Hamlet. Autor ovog dijela bio je povjesničar iz 13. stoljeća Saxo Grammaticus, a saga je bila dio zbirke priča Gesta Danorum, koja je opisana djelomično mitska povijest Danske. Kostur sage identičan je Shakespeareovoj verziji. Stric ubije kralja i uzurpira njegovo prijestolje. Sin se pravi ludim, stric sumnja u njegovu ludost, pa stoga Hamletu šalje mladu djevojku kako bi otkrio istinu. Kada to ne uspije, šalje slugu da prisluškuje majku i sina. Hamlet ubije slugu, stric šalje Hamleta u Englesku s namjerom da nečak tamo umre. Hamlet falsificira pismo te stoga neko drugi strada te na kraju uspije osvetiti oca. Maja je navela sličnosti, no naravno postoje i razlike, a ona najvažnija je razlog zbog kojeg Hamlet i Hamlet toliko dugo čekaju na osvetu. Hamlet je premlad kada mu otac umre, zato mora glumiti ludost kako ga stric ne bi vidio kao prijetnju, te tek kad odrasti i osnaži, uspije zadovoljiti svoju osvetu. S druge pak strane, Hamlet ima 30 godina, a ponaša se onako kako se Madelina ponašala u Padu kućaše. Dakle, ako isključimo njegovo duhovno stanje, on je mlad muškarac na vrhuncu snage, zgodan, popularan, inteligentan i voljen. Zašto onda čeka? Odgovor na to pitanje istovremeno objašnjava zašto je ova drama toliko genijalna i ukazuje koliko je njen autor briljantan. No također zahtijeva ponovno vraćanje u tudorsko doba. Naime, Hamlet je komentar na tadašnju popularnu podvrstu tragedija, revenge tragedy, koje su bile inspirirane dramama rimskog filozofa Lucija Annea Seneke. Poanta tih tragedija je izvršavanje osvete dok skoro svi likovi ne budu mrtvi. Prva drama ovakvog tipa bila je španjolska tragedija Tomasa Kida, no i sam je Shakespeare ranije u svojoj karijeri napisao Titusa Andronikusa, a svi koji su upoznati s ovom dramom mogu odmah uočiti zašto su engleskoj publici 15. stoljeća takve tragedije bile zabava. I iako su bile popularne prvenstveno zbog krvoločnosti i strašnog nasilja, u ovim se dramama ipak moglo nazreti pitanje moralnosti. Je li osveta opravdana ili je samo još jedan zločin? Odgovor na to pitanje bio je sudbina glavnih likova tih tragedija. Do kraja drame oni više nisu heroji za koje navijaš, već su i sami postali negativci, kriminalci i u većini slučajeva bi završili mrtvi. U tim su tragedijama u opreci ljudski zakon ili božanska pravda naspram osvete i osvetnika. Takav je slučaj u Hamletu s jednom ključnom razlikom. Dok se u pravim osvetničkim tragedijama ovo pitanje nazire, u Hamletu glavni ga lik otvoreno postavlja, osjeća dužnost osvetiti oca, te čak i bijes kada otkrije istinu iza njegove smrti. Ali ipak odbija odmah reagirati. Odgađa ubojstvo jer bi time bio isti kao Klaudije. Ubio bi kralja te bi nastavio krug nasilja. Da, zapravo bi svojom osvetom otvorio Pandorinu kutiju i nastao bi opći kaos u kraljevstvu. Jer ako je Klaudija ubio njegovog oca, a on Klaudija, onda i Fortinbras, koji smatra da je Danska njegova, može isto tako svrgnuti Hamleta, kao i bilo tko drugi. I nemoj zaboraviti da je Hamlet učenjak.
tako da je za njega osveta loš izbor. Njome se odbacuje razum i mir duše. A opet ne može tražiti zakon da stane na njegovu stranu jer osoba koja ga sad predstavlja je Klaudije, ubojica prijašnjeg kralja. Znači, ljudski zakon je već u banani, a ne može računati ni na Božju pravdu. Ovo djelo je humanističko, tako da, izuzev duha, nema drugih nadprirodnih sila koje se mogu stvoriti na kraju i deus ex machina riješiti cijelu stvar u sekundi. A ako sam sasjeće strica, ne može biti siguran da će završiti u paklu gdje mu je po Hamletu i mjesto, zato što je Klaudije pobožan čovjek. Kad već spominješ humanizam, u Hamletu vidimo i utjecaj antike, naravno s humanističkim twistom, zato što imamo opreku sudbine i slobodne volje. Kod starih Grka sudbina je bila apsolutna sila koja se čak ni bogovi nisu mogli suprotstaviti, a u ovoj drami ona je personificirana kroz lik Hamletova oca, koji očekuje od sina da izvrši osvetu. Hamletova slobodna volja se pak prikazuje kroz njegovo odugovlačenje i statičnost. Na taj se način on suprotstavlja ulozi koju mu je sudbina namijenila. Vidiš, kad si već spomenula Grke, to se dade usporediti s mitom o Edipu. Edipova je sudbina određena još prije njegova rođenja, a sve akcije koje poduzima kako bi ju zaustavio, dovedu do njenog ostvarenja. Zato on iskopa svoje oči na kraju, jer je prije gledao, ali zapravo nije vidio. A sada, iako slijep, spoznao je istinu te prihvaća krivicu za svoje akcije i odlazi u progonstvo da umre sam, jer to je njegova sudbina. Hamlet s druge strane bira ne reagirati, a čak i kada se naizgled pokori želji oca, sam odlučuje kada djelovati i koliko. Ne dopušta da itko diktira što mu je činiti, pa čak ni svemoćna sila sudbine. Kroz to naravno vidimo humanistički utjecaj. Postoji viša sila koja igra ulogu u životu ljudi, no posljednji i najvažniji sud ostavljen je na samom čovjeku. Kod humanista također često nalazimo direktne reference na antička djela, što je u slučaju ove drame monolog jednog od glumaca. Znate, onaj nakon kojeg Hamlet ponovno preispita svoje akcije. Inspiracija tom monologu bila je Vergilijeva Eneida. Mala digresija. Engleski su povjesničari smatrali ovaj ep temeljem svoje civilizacije, zato što po nastavku mita iz srednjeg vijeka Enein je praunuk prošao slično junačko putovanje koje je dovelo do nastanka nove Troje, odnosno Londona. Uglavnom, osim te referencije imamo još jednu grčku tragičnu priču koju možemo usporediti s Hamletom. Elektra. Naravno, kao i u slučaju s Edipom, imamo nekoliko verzija ove priče, no sve imaju nekoliko dodirnih točaka koje možemo direktno povezati s Hamletom. Na primjer, u Eschilove verziji Apolon, bog suca, zahtijeva od Oresta da ubije majku kako bi osvetio oca, a u Hamletu, naravno, otac traži da se ubije stric. Nadalje, nakon što Orest ubije majku, počinju ga naganjati furije i dovode ga do ludila, a u Hamletu pak titularni lik glumi ludilo kroz cijelu dramu. I vidiš, Orest je kao i Hamlet u nezgodnom položaju, da on odmah prihvati Apolonovu zapovjed, ali mislim stvarno, znamo kakvi mogu biti ti grčki bogovi. Da je odbio poslušati, loše bi mu se pisalo. No dobro, znamo da je prihvatio zapovjed i učinio ono što je smatrao pravednim, a za nagradu je kažnjen jer je ubio vlastiti rod. Supač. U slučaju Hamleta, njegovo pohvalno nedjelovanje od ranije također nosi gadnu cijenu. Ljudi oko njega ko muhe počnu padati mrtvi. Na neki način kazna njegova nedjelovanja. Dobro, kad kažem nedjelovanja, mislim na njegovu osvetu, jer ostale likove je on sam ubio ili prouzročio njihovu smrt. U Euripidove verziji Oresta i Elektru ne naganjaju furije, već sami osjećaju krivicu i žaljenje te se moraju očistiti od svojeg zločina. Iako likovi oko njih priznaju da je njihova osveta bila opravdana, moguće da ih Hamlet odugovlači jer ne zna hoće li i sam također osjećati krivicu. U ove verziji Elektre njoj je također oduzet stalež, vjenčana je za seljaka te živi u bijedi. Ovo opet možemo usporediti s Hamletom čije je kraljevsko pravo narušeno. Nakon smrti kralja umjesto sina vlada stric. Stvar koja je mene ne samo mučila, već mi nije dala mira, je uloga Getrude u cijeloj drami. Nema sumnje, ona voli svojeg sina, no nekako se zabrinjavajuće brzo vjenčala za brata svojeg muža nakon njegove smrti. I iako kralj ne traži od Hamleta da ubije majku, neke opaske koje kaže u vezi svoje udovice malo su me asocirale na Klitemnestru u Elektri, jer je ona zapravo dovela ljubavnika da vlada nakon što su zajedno ubili Agamemnona.
Da, u Hamletu tu ekstra nešto ne štima, s obzirom da u Shakespeareovo vrijeme Gertrude i Klaudije nisu zapravo bili šogor i šogorica, već ih se gledalo kao brata i sestru, jer je ona bila vjenčana za njegova brata. Dakle, iako ovdje nije po krvi kao u Padu kuće Usher, opet imamo incest, ha? Super. Nakon Hamleta želim obraditi neko laganini sretno djelo, molim. Vrijedi, no kao i u Padu kuće Usher, ovo se malo odužilo, tako da nastavak slijedi u sljedećem videu. Ako vam se ovaj prvi dio sviđao, ostavite nam like, pretplatite se, podijelite s onima koje bi moglo zanimati ili im koristiti. Hvala na gledanju i vidimo se sljedeći put!